gospodina Mirsada Kreštovca da nam se obrati. Poštovani sugrađani, predsjedniče Milošević, drage kolege, dame i gospodo. Prije svega želim da prenesem pozdrave predsjednika Opštinskog odbora i potpredsjednika Savjete pravde i informiranja Meska Vučevića, koji ni večeras nije sa nama zbog ranije preuzetih obaveza u inostranstvu. Uz poruku da će, ako Bog da, biti u prijedima 2. aprila, kada ćemo svi zajedno svjedočiti ono što većina u Crnoj Gori svakako želi. A to je da gospodin Jakov Milatović postane novi predsjednik Crne Gore. Stranka Pravde i pomirenja od svog osnivanja prije 10 godina svojim statutom, ali nepisanim pravilom na koje smo se obavezali u duhu i tradiciji Bošnjaka i naše vjere, nedosmisleno stoji nastav nepravda društvu bez obzira prema kome se činila nepravda. Takav naš stav i odlučnost da ustrajemo na tom putu skupo nas je koštao, ali je svakako bio jedini ispravan. I danas, kada brojimo i posljednje dane bivšeg režima oličenom u liku i djelu Mila Đukanovića, možemo dignuti glave i čistog obraza reći da smo uspjeli, da je vrijedno, da se najmanje nismo pokajali, pa čak i da je trajao 100 godina, 100 godina bili na suprotnoj strani bez obzira na cijenu koju bi platili. Jer mi u Stranci Pravde i pomirenja smo prije svega idealisti, a ideal se ne može izračunati u novcu, strahu, pritisku. Nas je nemoguće kupiti, uplašiti ili izračunati. I zato smo bili nerješiva enigma bivšem režimu, ali je pristupačan svakom dobronamjernom čovjeku koji istinski želi dobro pojedincu ili zajednici. Prema iskrivljenim ljudima uvijek partneri, prema neljudima nikakvom tronu. Naša podrška predsjedniku Milatović ima upravo takav propis i obilježje pružene ruke i iskrene želje za dobro svih građana Crne Gore, bez obzira na vjersku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost. Jakov Milatović je ono što oni nikada neće moći da budu. Vrsni intelektualac, neustrašiv vodac za slobodnu Crnu Goru i bez zlobe u duši prema bilo kome. Patriota od glave do pete, fajter koji ne zaginje glavu pred politikama koje nas žele ušutkati i podijeliti i koje nas tjeraju da trećimo i molimo se za svoja prava. On je prethodnica hiljada građana Crne Gore koji neće da jedu iz tuđe ruke, ljudi koji imaju svoj ponos i nisu mogli svoje strasti. Da se osvrnemo na izborne džepove i da poručimo gospodinu Milu Đukanoviću da jedino što za njega treba da zabrinjava je to što više nikada neće biti u prilici da zavlači ruke u džepove poštenih građana. A ono što treba da ga primi od 2. aprila je to što će ruka pravde i organa koji se time bave ući u mnoge crne i sive džepove i pobrinuti se da vrate građanima sve ono što je decenijeno od njih protivzakonito otuđivano i prisvajano u privatne džepove. Dragi moji prijatelji, danas su izuzetno važni izbori za predsjednika države i nalazimo se na raskrsnici puteva. Jedan pogrešan put je put prošlosti, put podjela, put ograničenosti i stagnacije. Drugi put je put pravi put je put prosperiteta, put optimizma i vjere da možemo puno bolje, kvalitetnije i bogatije. Put koji najbolje predstavljuje Jakov Milatović. Naša dodatna očekivanja od predsjednika Milatovića jesu vezana za naš grad i jako teško stanje u kojem se nalazi. I zato ga večeras pozivamo da ovdje pred svima nama, pred građanima Pljevalja,
da zavjet da će pomoći da se ispravi nepravda učinjena Pljevljima, da će sa pozicije prvog čovjeka u državi pomoći Pljevljacima da se izbore za čist vazduh, pitku vodu, saobraćajnu deblokadu opštine Zadar mjesta koja će zadržati mlade u ovome gradu. Tako vam Bog. Ovom prilikom želim pozvati sve građane Pljevalja da 2. aprila izađu na birališta, potvrde nominaciju dobra nade, odgovornosti rada, mladosti i vizije, da potvrde punopravno članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, za opšte dobro svih građana, za opstanak i preporod naših Pljevalja. Hvala vam svima i sve.